anak kasih aku, anakku malagu inono aman dia kapodani. Sudah, pada hari ini Sabtu tanggal 19 kami Pinok Pardina tua-tua Patahapton sulak-sulang natabo di hari nauli di bulan na Maringganon. Parjoloma anak ngasiahan. Ya silakan. Apa? Ya. Martua sulak hindi na gabi kami Pinok Parraon. Coba. Iya, angkat aik si Tio-Tio. Omma aik si Tio-Tio, Tio mapanggabi, Tio maparhoras, tapana diminum. Omma juak takasan, takas mau jupurba, takas juak kola, takas maita na maruma, tumakas mana mamora. Lanjut. Martua sulak ku inak tuakon. Iya. Dapat. Aik si Tio-Tio. Nah, iya. Terus, iya. Gabi kami ke Pinok Parraon. Aksi Tio-Tio. Dapatnya semua? Dapat. Kalau dapat, ya oke. Ya, nama tu habo, hahaku, abang. Tio mapangkabit, Tio maparhorasan. Takas mau jupurba, takas juak kola, takas mana maduma, takas mana mamora. Abang, iya. Terus nomor 2. Iya. Anak nomor 2 bersama cucu-cucu. Iya. Iya. Kan cucu ni huta. Gambar. Gampangan nabi. Ang gumamit ka sa Baru namin. Mama ni Hanopi. Iya, berangkat anak nomor 2. Yalah. Oh, tunggu dihabiskan ini. Kembali ke tempat ya. Lanjut. Tio ma, naik si Tio-Tio. Aik si Tio-Tio, Tio mapangkabit, Tio maparhorasan. Tuak takasan, takas mana baruma, tubakas mana mamora. Baru anak nomor 2, ya. Ida. Asa itu. Ma. Sinopinnya itu enggak mau dia. Iya. Sudah. Anak nomor 2. Darwin, ya. Pak Hujul rumah pia, asa tarida. Hujul rumah pia. Martua usulang din ang gabi kami ka Pinok Parraon. Iya. Nomaik si Tio-Tio, Tio mapanggabi, Tio maparhorasan. Dia kanadaw do, dia kapangaratuan. Omat, tuak takas mana maruma, takas mana mamora. Lanjut. Anak si Paitolu. Iya. Lihat saya dari perumahan kami. Aik si Tio-Tio, Tio panggabe, Tio parhoratan. Takas mana maduma, takas mana mamora. Lanjut. Cucu. Iya. Mewakili Pahopu. Anak si Paitolu. Ya, terus. Dakpora Tio po mube lang suma. Martua sulang day nangon gabi kami ka Pinok Parra. Omaik si Tio-Tio, Tio mapanggabi, Tio parhorasan. Oma tuak takas mana maduma, takas mana mamora.
Puna. Parmain. Iya. Mana dia? Oma parmain si Paitolu. Martua sulang day nangon, gabi hami kapil paraon. Oma si tio mapagabi, tio maparhorasan. Oma tuak takas mana baduma, takas mana mamora. Dari cucu, si anak Paitolu. Anak baru siakangan. Baru siahan. Mas sulam tuloy nang sa iyang giyak matutu gabi hami kapinok parang so inak pinang da. Matutu. Omay si tiyo sa tiyo ma parhora sa panggabi sa na. Markasi hobbing inangga. Omat yang tak Omahenan inatot siakangan. Mo rakas maluma. Matutu. Borui. Bani to suaram. Saya kalau suarak pun nani bege. Waru nau. Pagogo itu pagogo. Enggak apa-apa. Enggak mendengar kan. Cucu iya. Supaya nampak nanti. Baru siaka, baru supaya dua. Lapar dede. Oh iya, silakan cucu. Kenapa nih semua? Sambil dibabolak tikari siya te. Lanjut doh hida. Mangan na may torbek kamu yang mau nak saya orang si Zong. Orang kain pe mamerengon. Bek kamu panganan. Simon lek kamu panganan namanya. Nama buat nama musik. Namang ulagi naman. Reka mulang ngamon. Terus ban itu. Kope baru na siya pura doh hido. Matutu. Saya hipas tu pangidota, ngaku dah mumurah. Waktu humba. Jadi kan alusion naro kan? Jadi close up aja dulu ibu, itu close up dia, biar dia ngomong. Saya sudah tema masuk mah ingat. Dah hal ini nang nama katai. Iya. Bama, bagi buku baik suaram. Dia pun. Jangan ribut. Dia nak baru pun jadi. Sulang maday nangom manupak masalam. Saya corona uli makaulota orang niusat kina nengro. Nang kotor dia muna. Nang Tio, ang dia mak corona uli tio persariat tio persamo tan tumpah nemat tanamar puri beta. Nyo mak inang dua takas mana baduma takas mana mamora. Matutu. Nabur. Mabe. Lebaru. Sarap kamu tak kamu. Para de hamu de keni tulak tahyan. Ngai dia inung bersama sini. Duksi mo borak mamu tulang ate. Tak pola me ikut padua hadiah be. Molo tulak ta orang ibotona ron no si memeon nada. Solas satu kami solat inamu ba. Dua taruhana. Dia dua baru muda merah ini. Kita tulangin nang sering. Nyodek ke mana? Arama. Udah, adik. Yo itu ni Marudi. Ini rata rupa hida. Rodo hami botong. Anak kok metanario. Lau marmini deinam. Nung anak ni perjuru cukup parang mula manulang no. Jadi hami hula-hulam ma manggohi di daunol lau marmini deinam. Tong dina paronamion las marbam itu las manang rohani kedil. Jadi bahannya betul. Betul mak, ima sudah kemak. Balik ama baik tulang. Aladak foto las.
Terus sudah na ibon Bang, ibang arungan. Umeme maho ito. Doho idahan na las. Doho tangko-tangko na gulang. Doho tikisaw. Asa man pa matutuwa mata di bata. Na marmimeo kami ito. Magkorofon. Hasa nga po diho. Tanumoy man ko parang mo sa luna. Bersiap-siap pemuda panganan. Taruh kan saya. Jangan terlalu banyak. Oma, buat tio, angkat tio panggabian tio peroratan. Hindi daw salud na talumoy mali ko para mo. Matututimbaw. Oma to takasan. Asa takas men na dubur ba takas sudah kola. Takas mana malu makasama kita salud na mamora. Oma, mamene siya ni Dan. Las marham itu. Las marham itu dim. Tuduhan. Tugai. Lima. Sikit-sikit aja. Yang sebelah Ya, ya. banyak bisa. Asal kanan aja lah. Ah, Aik si tiu-tiu. Beko ma, oma mo si Tito sa nidam. Asa tiu panggabian tiu par ora sa titaw sa luna. Oma to takasan, sa takas mo dito ba takas sa ora. Takas mana maluma takas sama kita nama. Ulut matulang. Natatay na kimpam. Peti do. Oh, tari sa mo din. Hindi ba ko maklo? Nangit kamu enggak nah dinokan enggaknya lu kesehatan Lihat, ibu lebat di betong, nang mari sini bibik snai. Iya, ang betul tu soni. Gugubek kasata sa Marisia. Tesnya tuh lah. Ben mo si Tito. Layo. pekasan Alaw na ang buhina. Saral ba kudak pala tu? Asam bersar si Tiko parmi. Mabas waso ni mata di bala. Oma parmi misalkan ulang. Las marfani day nang las marfani tadi. Buat kemas laku deh. Jadi be, kamak be amak. Jadi, wah, misalkan di 15 tahun Jadi sonari Kita tulangi ke Bandung ada sonari na balu may bay. alay sonari sa kulon namin do ito. Ulo sono do manang malopiton. Tahu na kemana sih? Mana do? Mana do? Ay sani do mo tonan non. Pagbulo na ano nalamaton. Baru ulo sono do lopito do. Oh, iyo, unak pita ko. Yes do ha, kaya na pita ko. Mong numma. Ulo sono ba? Ulo sono ba? Oh, na iyo banga tulang. Iya, iya jaga mina ya hana. Berek kamu pan bena. Dino ngapasi sonot ni. Enggak. Pas. Lima. Dino Ondora pas tua. tidak. Ondora tua. Iyo, tong iyo. Pas deh. Bama ba? Tohoro si testami tulang bang ngay berek kuida mau si parwaon. Amulos kita ni mo amulos kita mo Maulos mo ito. Iyo. Ulos.
Ulos gabi nemu Ulos gabi. Gabi orang. Asa anak ko sa rumah dula. Dalam. Masuk kamu. Yang barak. mamu tulang Lihamu. Olo, raja di burung nami. gabe tulang Inok sahat kami marmeme iboto nami ondo pasatun. Ulos gabi. Ulos gabi. Saat men sulu saat matu petian. Nunga saat tu pasat kami. Ulos gabi itu iboto nami. Saya rumah itu salut bang gabi. madu Malabi. hati raja nami udah mardomu anak siruk tulatta hula-hulatta mabat parmeme patu pauma parmanganota iya oh namai oh duduk baik Dulu bagus berarti. tiga bekam Jangan mana Pak? bekam apa kanan ini jakpai mau tebe udah mana mai bama kita idol bama kale bat pau mesia peme mo to orang lo dia gua mai Putus di mana sekarang? Gangas seperti nau. ihita na marhamarang ginomma sulak tuita isaw majalo ana inatan ngata sulangin akin amu hula-hula nami iboto ni day nangon mana hula-hula na no sulang omma sulang raja nami tutulang tulak ka samosir nami tutulang nami samosir ido bona tulang nami lama tusi matuan ni boru nami sulang olo sade tuna tua ni huta sulang o raja nami belum sana sulang o tu boru nami nakisima tua ni boru lo dos marohama boru dos maroham tua kanggim sulang olo berdiri do sulang ni boru sambil ikan ni mah Piring, ya piring na berusak. cukup kau piring kalian Girana na pari mo be kamu pangan mari. Ani na be aga. Kamu ini cuma di mana ya? Di situ benar jalan kosong. Tapi akan tulak semua ni mapar budak. Cuma tu tupang nak kita. Mari sini. Padu piringa. Sampai kamu jalannya pergi. Tanya masih bangaran mahita. Terus marah. Mabui. Itu lah internet. Mama rumah ya. Pasal berani baik kamu tu song. Yang iwan masih dulu ni. Lemakanlah dulu. Tahu kan laki yang ngomong ini. Sudah selesai di sini. Sepi nak saya. Yan, buana. Anak tu dah. Buana dulu.
Sarap na buwan na. May nagalat na. Yung mawala na dyan, ha? Oo, lolo. Ako tulangin nga. Wala tulangin na buwan. Kasi buwan eh. Kami nang hindi ah. Sipag niya ako ni. At mandar niya ako ni. Tong ni mara kanang dua tulang nami, ulah nami. Di macam pahodong las di rumah. Tong ni pernah tupai orang mai dah gawe bina suna. Madadu. Apa malih orang kira jadi gudang benar. Hidu itu pasti. Kaya mo na yan mo? Sampai tebak. Gerak tak? Mabek kamang. Nung hindi na, kitlong na. Kitlong na. Mabebet kamu mah dong ni, dong mang pasatang mah dong. Ma. Kemana ni pasatamu mau nang lebana. Jadi, Mak, diha mo malami, na persangabihan. Isono pasatami, Mak. Sama tuloy sa panganon. Nang pinasahan mo na ako pagkakahani. Jadi may pera na namin, na kurang pa may kanya namin yun ba? Magkaroon na uli nga, ikaw doon tao, raknya tutuloy nga rin. Saan magkuha mo na makuha mo, di ba? Tidak, semua itu semua. Lima tujuh kami masalah orang diamu pamurun nami. Udah kami nabi hidup sama musir mau lihat mari kamu. Anjir mai tabai tu hatta diamu gugu dot hari pasut tujuan nyarion. Jadi naik pasat kami mau lihat mari kamu. Jadi ope diamu na tua nami na tua ni huta. Di zona dong ipatu baruta partabar turu di sipanganon na tapanganon. Do hatta mang adiga mapa pator dot juta meter sipanganon. Ima gabe jalan orang soni merah tulangin na dulu sampai kita bersipanganon. Dua kaburu. Dia mau kanan kami ada. Ako man ang maanaw. Mamam. Sige dyan eh. Tidak kurang. Ini Kita berbuka. Bisa tata. Duk. Ulangan masuk-masuk. Asam jangan wajat. Abe? Anak wajat saya si ibu orang. Babasa. Dah sih. Pasti dulu. Baba ngasih besi. Iya dong, nganan di koran. Ini udah bayar udah. Dosa. Bama. Ay, marami mo tanawal yun. Ya, lo rebo.
Pulang-pulang may Pak Melpa. Karena itu kami marah-marah di badunia dong son sabar nagok tot kahula-hula batar soni mah konsep di kami dihita na marah-marah di bulan lebih urang asa tapa sikop ni Borat lu bayagan borat ngajagar haronin daulat sang baik kamu ai piring Pasatamu madoro siya si Jul ini sa budi. Osang tutulang samoser. Jo paribami. Jaga tangan muda. Ini dakam. Narating. Begini. Ini bidang buku. Hidup. Jodoh ambur. Pasatamu madoro osang tutulang samoser. Yan na yan dun. Baik hati-hati. Pak Melpa. Osang tutulang sa. Kung coba sabar dulu. Pasatang mah. Dakam. Pasut hula-hula. Songol di mana kare sini baru belum baru sudah songol bisa rusak habis. Karena mas Pilih kau pakai hati-hati nih. Kemarin kami pasut mau tui botoni dari nangon. Baik sudah itu. Yang ada orang Baliga. Sudah piring kau pe. Bona tulang sama sir. Sopa. Tubunan ni hari nami sama sir. Ay, berjan naman nakit tuang tulang kape niya. Romo. Sopa. Tiap paranas. Lai mana tu tuate? Kamu cuma ngani botomo. Uwe. Tu nama marangki. Binarni. Amin ada dua mau sok. Jus merokat. Baik mak. Untuk simat dua nih bos. Yang pariban nama di perjol rumah baik. Tubor. Gak dengan nak panahui maju tubor. Tahu bebek ya? Itu bini. Baru ni parna caramu.
Nyo tambar ini kabur. Mangai siya udah dua. Lain mah tu sigar kota. Sigar kota. Cari ke kamar siaga non, rumah ya. Tujuan ni hutang mah. Sebelah tuan ibu. Nyo, si matuan ibu ni, datu. Dus marham. Dus marham lah. Udah nak potong mah. Kenapa? Itu dua mainan, dulu nasi, udah nak potong mah. Dua. Udah nak potong siahan. Samosir. Udah nak poso samosir. Samosir berapa alat buat siahan? Coba deh, Man. Udah nak potong anak sipai dua. Kalau semua tujuh meter satu samosir nak satu. Nah, Bang. Shopping. Ayo, timur apa? Shopping. Daw. Doktor hatta kira ini marah rohat. Masat simatuan ibon. Masat tu bariban nak kira deh. Masat ino. Masih ngotak tidak. Dari mana? Bariban ino. Oi mak. Udah nak potong mak. Dah kamu kan. Ini. Bismar hatta teh mulu supaya be. Udah nak potong mari teh cakida. Saya. Udah nak potong berdaya. Mak baca kalau nak. Mak. Oh, apa begitu dan sih? Tulang narobo nami. Margana kita yang maklum. Buntung. Amma majawit. Tulang rorobot buntung. Kamu coba coba. Bang masih nama buntung mah Sony sebelah. Iya. Bismar hatta. Masih kembang mai yang pernah marah. Ya, pernah mai iya kan ada marah-marah. Alas habis na. Oh, iyo. Bere. Ihamu guru nami. Alamat kalau kita perlu kami dapat satu nasi beri nami otu guru nami. Guru nami guru kultum. Guru kultum. Guru nami guru kultum. Guru sama sih.
Kamu akan berunang di rumah kamu. Jadi Kita masak saja. Berat lemot dah. Mau lihat makanan baru. Kurang-kurang lihat kamu. Marhali yang may daong unok pala yung niligwa sa Asia. Bagian ng bayan mati sa piring masa din aja. Anong mau lihat makanan. Anne oiro. Yopi. Ahorita. Mamata. Ini masih. Bisa Ibu. Don. Bahan mati. Ini dari Sony makanan baru nami hahanggi alale tontok tunen mamu akan dalam munai mantok tuna uli meno mantok tuna reka bae dari bau lihat mari bego apa? kamu sudah beli yang mana ini dia Lalasan. kamu yang muda ayam kepada dan kasih dia masuk sah, bui kita makan. Buat baju hawa lo, itu di rumah lagi. Idam na bagian kami ini
Iya. Aduh, siapa namanya Pak? Ya muak anak kami do baru nami pada itu dari daerah. Kita tangap kata kita. Itu apa hoy? Itu presiden. Dia mah tahu. Iya. Ayo naik. Ayo nanya mau. Jalan. Yo now, pendek suara ya. Sobat. Ya, nama hal to mak niaga tadi rupiah berapa hanya mangakon. Kemudian bah musuh di mana dia. Duduk. Takas mana pun takas orang. Takas mana lagi mah takas mana orang. Takas ni dia mau bukan dia sebenarnya takas semua. Takas mah kau ham. Raja ni na tuan ni huta. Gamat dok kamu sutu dinabutok kita mangalik dan nalas. Sagak maglopan, hindi may tiyo mapanggabi, tiyo mapanggabi. Irono namin siya bola sugudon. Si Titi masya pa hodong les ni rumah. So ngonipe na tu bayar na migabe na horas kita pinasuna. Yang ngamanu ko kamu di panak kasina, si Topinga sa na udul sudura sa na magdalan. Siyak minauli, siyak minarenggan. Takas main na udukur ba takas dua kola. Takas mahita na maluma tumakas matutuna mamora. Si takas na raja nami na basahaton ay ngutul kami tu buruni rajai ilung kami bersama seperti baga satikyon. Angge manupak tunauli manupak tunaringkan. Gabe akka jala horas akka pinoparra. So ni mahata si donon nami. Mau lihat matutu tadok to mata perdengan bahasa ala dilihat di batado pe tuhita ay pason asa buita kemenon rap kadukon di mana ngalean sepanganon natabo kami itu tuna tuoi muy beribak gimana pun asa baga don reaksi donon nami nakiningan katakas binereng aka paparanna anak-anak do burur pahopu na ngalean sepanganon natabo lima tu Terus baik, banyak silonan nami asih macam tu hari ini. Jadi terbaik pasal-pasal tu apa kumparanna. Saya lupa anak dok bor. Lima naksia kami kata ni dah 2 tahun ini. Gabe mati tu dah horas. Diamu ador sopa dia kami tu udah nami sama sir. Dot tulang kami rap dot kita salutna di pasahat. Inangay masahat apa suat tu kagendeng ngate. Jadi inong na basa wapas hatami tututungo tangan natabo asina rohani tuatai manupak tunauli me manupak tunarengan pangalapa pasu-pasu may parmianan ni dame di hana kapilok parmo ipe anak pas hatami ngai to anak musiahan na dua pa itu do borum pasama hata pasu-pasu. Coba untuk di close up begitu. Nah, iya. Boy mah cuma bicara. Boy mah hubi close up ya. Pasak main no. Gabe mah amu akka buruk tu akka anakku. Rahmat jure tu bawa punang somai deh. Naya ha. Boy. Kat kamu mah. Kamu sok kamu kalau kau sepasang. Duduk semua sini dulu. Siapa mau itu? Tata jalan tu pasal saya di nata. Ajari mah amu koras mah amu bolok baik mah. Oh. Saya baru hat nama jalo. Baik mah.
kamu helai. Bunga lilin. Ano na makasado. Kasi ulit ko matutulog. Tuhan. So na yung ro. Nagiging. So nito na ako. Para may na daw. Suka mo gabi na hita ma. Jadi matulang ngay pasa day nang besak kapaspasunan so mabuhay ka yanak pun namion gabi jala horas neda do dinajor neda sida angge mari parsau to hatai asa madokara ma parjoli set tulang dulu leno nami ma mardiban hula-hula nami borat tidak hula-hula ta ibotoni de nang oleh kita ma mardiban ipese pasat nasida tina may boto lakin nga makatay na may boto Menang lagi dan bayi. katamu om mau tu bamuluboy sudah Oh no, tidak kamu berdiri. wa mama le gabi omma Gabi jalan orang. ima Dah kamu tulangi salam panik. kamu ido Nak tulang, ini. Tudang samosir on ibotoni tulang na tulang samosir tulang nami Gabi jalan orang. Maru kamu nih. dorsok kita boy anak si bayi dua tulang anak si bayi dua asarin sa lahon na majalan tumonane hari anak si bayi hari nami diam alamak mana do mau di hati mereka tulang jadi tak songon ni marai roh aku ulot tadi bagasat tikona na ulot di jabro diamu dang na so hingot tami hamu ka udah nami udah nakoso pangulin anak ngamion alai dia akan na mangipe tuamu hate Oh, sono sauti. Ayo saya ikut teruang gelengin nak. Lain nomor itu nak tujuan ni hutan. oh lo imat tok hula jo na tujuan ni huta dak kita mamardep na tujuan ni huta anak si hamam si mulak Ya, pengamannya ham. na tujuan ni huta tak dusmar hatta ya bisa ada orang Dalam. Dah bagian apa lagi? Pok main lu begitu sama pok. imat Oke. jadi imamang tulang na tujuan ni huta ngamak kata be hami hata silu pemeta bay na tujuan ni huta ma asa pasastami udah nami teh kau lihat manang udah nami sen itu huta bahasa tegak sari matua ma una pariban nami
Omak na nani nanilan niya lahon ng kinakanan namin yun. Mga na daw ito na siya. Kasi marwani di bata. Jadi dia papaso-paso. Tuwak ka po parang naon. Anak do buru. So nini nga tutok tao ko. Matulog. Bapati may nahudyo. Ito pinitapian. Mga nasudia pero nakapaparang naon. Mga laka. Sa toktong marabot ang pagsaulian. Kani hari-hari matangko pinanatekto. Itu mana do bur tabani nang madong dia ka anak namyon to ka mapanay na ito. Sasa ni sulu masaha matugotea. Nung masaha be uyaon sa gadio di pasahat na siya pasahat subangan matago tu kuna tua-tuana na paribakku. Sa ma saur dala kabiya. Manabay hatani na tua-tua ni huta. Ate gidok na tua-tua songko maborong-borok tu bola ni tadian. Ipas mana morong-morok tu momonga mana marniang. Iya, sampai ke dina. Bah, ayang waktu kita saya roro. Morong-morong. Ya, garinggan bulan garingganon. Nunga tutu di pasahat akka bereniba. Tu, kalau itu si masih pangan natabo. Anggiat emak. Tu ipas na iboto namion. Jala dus rohanami tulang na manangyakon tuipas na ala ito nape songoni hamuna berenami ba seha mamu 17 tahun tabani pacari hamuna sesuai do pas ini ala itu tu hamuna pinaparna jadi nang sirohanami tu hamuna apka pinoparni itu anon Pirma poki baul-baul persalongan Pirma to dimuna saya luju-luju apa ngomong dia yang pinapar itu anon pati men na hujur dito pinitapian marak tu dia pehamuna mengalak ka pinapar ni itu anon saya itu sima dapat tak persaudian habis sarma hatuan ni hafal tahan di mata nyari hasudutan hafal tahan ni bulan saya itu mah anak dia apa pinapar ni anak do boru dia pinapar itu anon nong tabar ya kanong ngadongi saya nama lo masari mai satu naboy pangalualuan sasa ni solo mah satu botean nunga di baik kamuna si panganota butuh ala itu saya saat mau gabian jadi tabana siap kami hula-hula merdomu ala nunga di baik kamuna semua sulak-sulak na tabu tuala itu on nakita mo kami ang giat madugas na ala itu adong hatanyo tuaw mandok ayaw ko rapinug ka ni ala lado itu sunggulat tarui asa tabigi mang nasungol dia perbagian ni akka beret tahun batamaru begiota sebagai kita saksi himarupani pangiruan namin niya tuala ito molo adong dope pinukani ito do lain-lainan ba tamanya begion nami ayon nama song sulak-sulang hari apa nama nuang dihami hubegi hami di son jadi asa hubegi hami itu na pinuk kami ba bomo ma tua ka pinok permon tuo hasil bere bawa do bere guru tersoni mate le penguruan nami ati nung bere ni bado bere nakin yung ngabiligi sisi ni Raja Panise tu hapu munan hal suluton marbu hamu idahan na masahi panggabi panghorasan ya malor marparakasi na itu ni huta tu hamu munan hal suluton takas di babu hamu di laut tadi pernakut mata narion ima anong marsay pangigiro ni boto ni bene maruli marhiti mardus ni rohamu akay anak ko ni boto ni bawon lau pasahaton si pangalong natabu ala di ngotamu do patik palima ni marhiti ni dok maulate to matari bata ala tong baham di kiroy isiala na pasahat samu si pangalong natabu ti boto ni bawon
Angge matutu. Asiro hane manata de bata. Dibagi dua nami tulang munado itang yang ngani. Asa marurak mahamu akago parang natutul marbulu tubijam pas-pason nene mata de bata. Markite di udah utas sadarion. Asa sondok koni pasan itu tua. Asa bitang main naru miris. Tua bunda sumorop. Anak tok saya diri madihamu bur petok torop. Asa petik main nahujur bujur ni kapian. Tuk dia pihak mengalak aku parang ni bawah saya tu sima tok tong dapat par saudian. Asa ado haluk kang mena tugu dilogu ado ortiti na tugu horbo. Saya nang mahamu ko parang ni bawah saur matua satu nomor nini satu nomor nono. Asa saat mena sulu saat matu potean. Nunga saat di udah kamu bahasa haton sebang natago di bawah ni badi para rumah tanariom. Saya saur mai tahu salut bang gabian. Lasin apa ponokku? Kolo. Mau lihat deh. Ima tutu. Apo pa tiumen na lote. Panggabian perhorasan na pinasahan ni natuto ni hutan han udah muna. Saya nang mabuwa unang mamose. Asa tiumen nang giring-giring bulung ngai rata-rata. Hata gabi hata horasi saya pasau tematong amat tadi bata. Asa nak sapul itu minna di mana sapul lagi. Panggabian perhorasan nang pasatami han udah muna tulang udah satu orang nyari. Saat tu natuto ni hutan. Apo au mai tong dengkan martungan jadi. Ima tutu raja nami dihamar didi pasatok tu hatak kutu ho perwahos sima tu ami hatok patok bain hubungan tu akalaimon na sektor di boto takas do paribam armidan. Jadi tuhamu kaya nak nami do honok ma tutu song dong dua na purak tano-tano marangking mas sirangkongan daripada udah inata berusaha mosir inata dison di sapuran naulion hamu di hutan ada tu dita masih gonggoman jadi ima tutungau kusni maddaulu tu angur ribane-bane amar lihat biak katulak tado tulah-ulah sama satu kata si gabe-gabe jung mai tu si majujuk tatua mai tu barata atau pasu-pasu nabi nani na tu tai jadi asaro honom ma horbo si dikota ma manggagak di balian parbutua mangalil parmata mangalu-alu di balian itu tu mangga di hutan merengalu-ngalu ata pasu-pasu pinasa ni ula-ula tado na tua-tua ni huta dos saluhuti ta apu hita mamatongani zabu adorak so hita mangapu pinasa mas dumulu tu borta pasa mahoma pasaton